možeš pobeći od šakala, ne možeš poreći kralja, gospodara svih zala. Koristi od mene laja, zovi bogove u pomoć, svih spravljam mesto pečata kada rogove u ponoć ti stavljam. Moje linije su zagađene ko sedma ruka koke, tvoja ekipa je smešna kao rtke koke. Trkaš ćoke, imaš nešto belo na bradi, ti nisi MC, ti si volonter na univerzijadi. Danas je dan kada je završen EP, brate, The Feast, ko sam šakala, evo ga šakal. Feast. Možeš nam nešto reći prvo o sebi, onako kao da se predstaviš? I love police officers. You know, mi can't stand police officer. Dobro večer svima, šakal mladi rap umetnik. Iz geta. Evo ga, ovo je geto. Lamela Klan. Repovaću i jahaću ko metu i topit će mi se jaja da biste uživali u omletu. Razumeš? Znači, The Feast. The Feast, 2010. godina, 1. septembar. Deca krenu u školu. Taman za mlade srednjoškolce koji vole da odnesu ulicu u učionicu. Neka donesu celu džunglu u učionicu. Neka krene rap u učionici, neka historija postane rap istorija, neka to... Razumete? Pakao! Znači, koliko to ima pesmi, ima... Ima 22 stvari, ima par interluda i gosti. Gosti su sljedeći. Mikey P, 3 stvari, moj čovek, Mikey P broj 1. Fali previše sada ovde, ali bože moj. Broj 2, moja braća Kue, čuvek Kue, i za sve vas koji ne znate, znači Leskovac, ne možeš čitaš Kue ili Kue, nego Kue. Kue Bilove, Kue Bilove, Kue, jasno? Uzajemnješa Bilove, Kue Bilove. Kue Bilove, tako je. Znači tu je Kue, tu su Bogoslav i Lazy. Zatim imam Kruksa na jednoj stvari. Dobri momci. I od producenata, da ne kažem beatmakera, tu su gospodin Rajk, moj čovjek, gospodin Z, moj čovjek, number one, kao što smo rekli, i tu su neki moji bitovi. Ima tu svega i svačega u svakom slučaju. Ovako tematika i sve to šta obuhvata, što je neki. O čemu se tu radi, o čemu se priča? O čemu se priča? Besno i krvoločno. Besno je krvoločno, zlo i sa poentom. Do jednog dela albuma. Prelazimo na drugi deo albuma koji počne da bude malo više mudri, laganiji, bitki, njujorškiji. Evo i Tobi, inače i Tobi je na... To je gospodin, jedan od mojih gostiju na albumu, to je Tobizam. Tobizaman! Tobizamano! This is Tobizam. We have one reggae song. Ko su inače Minja Sound System? Minja Sound System je moja ekipa, moji najbliži prijatelji, članovi Minja Sound Sistema su pod broj 1 Marko Stamenković, Kuler. To je ovaj čovjek ovde. Da te prekine posti da pošli mas. Veliki poznavalac, poštovalac, znalac za dekovima, za štekovima, Kuler Marko. Gdje imali rogovi. Đavolica je na putu. Da vidite, gdje god se ja krećem, kreću se neki đavoli. Dalje, Tobi, Slobodan, Svetko iz ovih Tobi, Rastaman, pravi. Ne bi zgazio mravi. Jednog da. Dvojicu već ne. Nije toliki rat. Zatim fali Phil John, Viki, to je mlađi brat gospodina Kulera. Da, Cool King Kuler, marketinški mag Marko, a.k.a. Cool King Kuler. Ja bet got to know that. Dobrostojeće Karavan Mafije. Sljedeći album, treba ključ inače jeftino u... Karavan Mafija Volume 1, mixtape. Uzimamo tuđe instrumentale, repujemo naše tekstove. Mnogo zanimljivo. U karavanu, sve se radi. Sve se radi u karavanu. Jaman! Karavan, I još, ajde da ti ispričamo za kraj, Many Artists. Da, nešto najnovije što smo smislili, a mi stalno smišljamo. To je nova grupacija ljudi koja će učestvovati u nekom delu muzike koju mi volimo, radimo i okupljamo zajedno. U pitanju je, znači, pod broj 1 rap,
tvrdi rap. Hip hop Ne, meki rap. brate. Reggae, raga, dancehall i o drum and bass nekim konekcijama raspitujemo se. Dubstep, naravno. Dubstep, da, bez dubstepa ne ide ni u veter. Znači, to je to od muzike, zvaće se mast, jer to je sve što ćemo raditi veoma masno. Masno je poput bureka u Nišu, poput pljeskavice na Roštiljadu. Masno a to u stvari znači many artists struggling to get up. Many artists struggling to get up. Many artists to struggling to get up. Živjeli. Živjeli! Od sludaja, ja kao lajan, da će ti na zajam, ako ima para. Ako nema daj ti njemu ide i šamara i šuntira i zamada jer je stari kada shvataš. Od sludaja, ja kao lajan, da će ti na zajam, ako ima para. Ako nema daj ti njemu ide i šamara i šuntira i zamada jer je stari kada shvataš. Muž lep za devojke, muž lep za devojke.